Polisi okuraga kitebe kikuru kya Mbarara eriizooba yaasibana etorora omu kyaro kya Nyakibungo omu ruba ya Mbarara okureetaho obusinge aha kimukyera kaaba kabarukaho aha kuziika abantu bashatu Abaitiirwe omu kuhoora enzigu. Ekanisa niyejore mu kihubireho bantu mwe. Aba barimu Anthony Atkwase hamwe na nyina enkuru w'emyaka 9 Faraziyo otematemerwa akafa yahika omu irwariro na Francis Nuwamanya omushubuzi omu katare ka Mbarara Central Market kandi oguwe yaaziikwa ahagati y'ebyokwerinda kw'amaani. Bakwisire kempiri ekinsasize sepe ky'Imana bariyonza bona abantu ba Nyakibungo nkabindeba mfuorire omukayitwa bire andi omwana w'obuka lwakwiza konda onda omwana wanje kempiri unashaka wanene sese kiri tumusuma emsese kiri abishaka mwana mtumuni abonini etukurre ababo nababo yabishukuru babo yawahinkurire obwinazi nkande bano babukoranye cyo ahinkurire uko burira ngo umuntu bamwita nyecyo twatandika kwita omuntu omwihangwe sinereba nituba twahika hari basibura omwana wabo. Abandu babiri nibija kuziikwa polisi nyenkyakare bwanyuma y'abataka kwanga kubaziika abataka aba bacwekerize na n'ebintu byabo ebirume entookye enju amatungo n'ebindi kandi nibenda ngo abanyabuzaare babo batagaruka omu kyaro eki ekya Nyakibungo. nagambira baba bari mu kanisa ngo iki kicweka mwaba mutegendeserize no mwana urukuru rwo mushweko muyaza hanga hari kushwera nabajya ngo kwete bashwerwayo nibita abantu. Hata abantu bana nibo bari enyuma y'emitehimbwa aba barimu Darius Musinguzi origirireho obwitano obu hamwe na chairman w'entebe yo kubanza ow'ekyaro kya Ruyonza Fred Musinguzi kandi embere y'abantu babiri abayanga kuziika ekiri omu kabafu. Darius akagira ngo utariho government eri kubasa kwija kumukwata nuchabe nagira empingo zakaziteka hampare nambone yobu yaba chairman nyonka komanda w'egomboro mbinta kubasa kwija kufura wenga omuntu ngamukwata akabe naye kwatira omuntu amwetera hapikiye n'empingo ze amutwara nakani a police nkega nawe bwa improventa Darius ogwe Darius wenyine akagira ati nyowe cyangwa cyo witu ninyenda kuvuga ati no muntu ari kubasa kugamba ero umuntu ari kubasa kugamba ni munyiga Jeki ati nkebuze jo Jeki niye Ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa.